Hello, chate kaniya ka channel a kalo lom le vek acheu tunjum video chuan Toyota Fortuner nei tu te nga hlel Fortuner cheina che shang kanun tilang le dona Fortuner nei tu ini emo leitum mek te tan video changkai tak ani kan bai seya kan video te atop thlengin milo thlir sak ngei donia ti chuan kan Fortuner chei tu chuan Mizokar bazaram hinnot zangena petrol pump bul arun chuang kai ta tuna landan hi kan chei ma landan ani anei tupa hian kan YouTube video te lo thlir ve thinin kan chunga rinna a khat ngama cheng noi khat ka budget ania chain ti angin min chei sakro atia cheng noi khat chuan he Fortuner a hian engdang lam na nge a then thei ti sheturin video top thlengin in lo en ngei donia ti chuan Fortuner accessories kan nei che shang te kan han chhop chhuak anga tuna kan hmu mek hi automatic side step ania ama pun thara te po kan lo wa to a video te po kan lo siam to kha kongka hunzonga side step ama aron chukla thei kharzonga ama chhole thei changkang zet mai kanon fit le don ani electronic vek ani awangin uluk le film khur taka fit angai dona tunlai motor chhuak shim hi achangkang to in electronic thil tam taka in biltel to awang le after market thil kan fit don hian film khurangai ema kan certified technician thatak tak ten uluk takin anhan fit le don ani hi tuna Fortuner nei tu nge po hian Mizokar bazara nge lo chuan ka khoitir ngam lawa kalau pan ve wang che uti in kan chunga rin nana satak anga ngam awang le du saka minon pan ve awang hian achunga kan lom ema theitop kan han chwa sak don ani ti chuan hetilama ve thung hian ambient light cardi company ku chuak Fortuner man tu liaw kan lo nei vele ta hei hian achung nal takin ati eng le dona nikina achiang zokin kanon tilangang ti chuan hetilama hian rear reflector light le pillar light LED kan nei vele buka kan vo zo a endan kanon tilang le don ani tin hetilama hian custom backlight LED le connecting tail light Fortuner man tu liaw kan lo nei le thlap mai hei hi ama original backlight kha ania custom backlight LED smoke thlap nal main kan han replace don ani ti chuan hetilama hian Fortuner ti inzia na lai hian backlight pani athlun zoma hei hi eng thein kan han replace te anga connecting tail light LED aron ni le don ani mucha kom to hle mai wazo nuwa a endan kanon tilang le don ania Fortuner man tu liaw body kit kan lo nei le thlap mai ti chuan anung lama hian bumper guard vo tur kan la nei le bok ti chuan a ke tilang pong nal thei turin 32mm Pro Man wheel spacer kan nei le bok alloy wheel 18 inch le 20 inch ready stock kan nei boka premium seat cover luxury lion quality chazat mai Fortuner man tu liaw kan nei bok 5D carpet akhwap chi Fortuner ne na inmil thlap kan nei boka tin steering cover a chui be vek chi angkha stock kan nei le tabuke hengba ka hian sun control PPF subwoofer le Fortuner ina mamo chi shang accessories kan nei kima tin Fortuner old model po legendary looks nei theiturin conversion kit kan nei bok Toyota kutswak chi shang accessories le Hilux off-road equipment chi shang kan nei kim vek ani ti chuan helama hian Jimny kan nei vele boka he Jimny nei tu te po hian YouTube pa min lo thlir thina Mizokar bazar nge an motor cheitir turin kan stage chen omdai Tripura achangin minon pan wanga kan lom hle mai carrier spoiler door hinge le LED light te kan han wa sak le don ani hi bye ti chuan heng Fortuner accessories te shang kan nei te hi keimani in fittings kan ti thei veka he Fortuner hian Mizokar bazar na le lungoi taka achwa san theinan kan accessories nei shang te hi kan han fit chen dona cheng noi khatin he Fortuner a hian engdang lam na chia nge a thlen thei I han clear ho do nang hiang